pozdrav svima i dobrodošli u novi Volim i kuham video. Danas za vas pravimo lažnu baklavu. Nemojte biti skeptični i dajte joj šansu jer je jednako dobra kao i prava. Za početak priredite pleh dimenzija 35 x 25 cm. Rastopite 125 g margarine ili maslaca ovisno o vašem ukusu i onome što više preferirate. Otopljenim margarinom premažite pleh i na njega stavljate kore za pite i savijače. Kore krojite ovisno o tome kolike su vam dimenzije pleha, samo nemojte da vam previše otpada na rubove jer će oni biti suhi i neukusni. Tako redamo 4 prazne kore i svaku od njih premažemo margarinom. Na 5. po redu koru redamo naš nadjev. Sveukupno će nam biti potrebno 550 g sitno sjeckanih oraha. Polovicu ćete staviti na ovu koru, polovicu dalje u nastavku. Znači 225 g oraha posipate sa 1 čajnom žličicom cimeta i posipate sa 1,5 decilitrom tekućeg meda. Med može biti i raznih vrsta ovisno o onome što vi preferirate. Nakon toga redamo 3 prazne kore koje ponovno premazujemo margarinom ili maslacem. Pripazite na to da kore dobro pritisnute kako bi se orasi i med dobro slijepili kako bismo dobili dojam pravog šećernog sirupa iz prave baklave. Na 4. praznu koru po redu ponovno posipamo orase, znači sveukupno 225 g na ovu koru, posipamo ponovno sa 1,5 decilitrom tekućeg meda i posipamo sa 1 čajnom žličicom cimeta. Do kraja redamo ostatak kora ovisno o onome koliko smo ih dobili u pakiranju i svaku premazujemo otopljenim margarinom. Najgornju koru također premažemo maslacem i prije pečenja ju izrežemo vrlo oštrim nožem kako bi nam se formirale lijepe kocke tijekom pečenja. Naš kolač stavljamo u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva na 25 do 30 minuta dok nam se gornji sloj naše baklave fino ne zapeče i ne dobije zlatno smečkastu boju. I to je to, naš kolač je gotov. Ukoliko vam se ovaj video sviđa, lajkajte nas, pretplatite se na naš kanal, ostavite nam like ili komentar u znak podrške i iščekujte s nama naš novi video. Hvala na gledanju.